ena o thuša ka malwetse a latelago stroke sefolane tokolosi go hloka boroko go thasišwa le a mangwe ebile o pekola ka meropa gapele ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe o wetšagala go lenaneo la love train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go feta ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka alright o tee motsotso re lebantše mola go irikela ke a bo lesometee moroka baeng ba rena šiba ya a ke ba amogele moroto mogolo a ke ba dumediše le kae mma go rena re gona re bolela le mama e le mang a etswa kae gae le bolela le Sesinthabi wa ga Mampuru ke tswa ka Madibong o tswa ka Madibong re le thuša kang mma go rena Maninthabi Sesinthabi o tlo kgopela thušo Sesinthabi o tlo kgopela thušo mabapi le lapa la gabo mabapi le lapa la gabo le go hloka kwano ka lapeng ya o kunong kalla tšona ka mokana ga tšona Sesinthabi re kwe gore gabotse ka gare ga lapa le go diragala eng ke eng se se napang se hlola gore go se ka ba le kwano ka gae ke gore go ka mokgo ntate Moremi ka lapeng sa mathomo a gona tšwelopele a gona tšwelopele ka lapeng batswadi ba robetše mama le papa re molokile ka May mama o robetše ka 2020 namile lapa le la mmane e sale le no agiwa ngwako no agiwa ebile šetše le more than 30 years ya ga o fele mo e leng gore go na le batho ba go šoma go tloga go yena motswadi papa e be le motho a šomang a swara tšhelete mara ga gona tšwelopele ebile o robetše jalo ntho e nkwišang bohloko ka ga e re two first born ke nna ke latela ke mošemane wa bereka le yena still ntho ela o ka re go e tlogile kwa go papa e ya mo ngwaneng ngwana le o ne o bereka mara gona tšwelopele ka lapeng ke ngwaga wa bo9 gona jalo ngwana wa šoma a go tšwelopele a go kwano ka lapeng ko re dula re fapana mo ka rego re more than 3 or 4 re le 2 fela first born ke nna ke latela ke yena ga go kwano ga o kgone o ntšha maele o no phela ka mokgo mongwe ga re roba le ka lapeng kgone gore o robetše bošego no kwa dikutukutu ka ntle ga o thoma nna kore ke motho wa go ba le sebete sa gore ga go riega selo ke phae garetene ke lebelele ke re ge ke bule garetene ke no bitša modimo ke re ke a lebelela ke nyako bona gore go dirang ke no kry-a ditonki di tletse mo jarateng mo e le gore mo jarateng go na le terata go na le keita go na mo go ka go tsena kgomo re tonki ke no kry-a ditonki di tletse tšatši le leng ke dikgomo jwale kore ntho e emapele ke kgone go tsena ganong ge o hwetša tonki tšeo goba kgomo tšeo o direng ka tsona o di gape goba o direng wena aowa ke bona gabotse gore ke dilo tša bošego ka re ga ke re ke checka nako ke bo 12:01 ke te thobalele ka moswane forogo ga go tlo phatlalala ka bo past 5 ke tšwe ke re ke nyako bona tonki tšela ka go di bona bošego gore di sa le gona na ga ke fitlha ke kry selo ga ke hwetše selo di tlala jarateng ke re le change maybe di le more than 20 or tšatši le leng 15 di a gata di a tsena di a rarela lapa le ka monka o tse gore go diriwang le ka tšwela pele ke monka nako ngwe o ne re o tsoga o ne go tša ka mogare ga jarata go ya mo gating ka jarateng go tšholotše sediba se se nke ke jwala jwa spedi go tletse maoto o tse gore go a biniwa goba go riwa jwang gona fao ke tše dintše e le gore di fonkama ka re ga lapalela ke monkana jwale gone jwale problem ke gore ga gona kwano between nna le ngwana gešo ke ngwana e le gore ba bereka ka makgweng o tse re transfer o tlile gae o berekela gae namile re no phedišana ga go bose a go kwano ye nngwe e le gore itšankwiša bohloko go ile wa direga gore last year ka September e be le Monday ke hlatswa shene a re mo go nna re ke mang ya jele go pholodi ka mo ka re a wa nna ke tsebe a re o se ka tlolela ga ke tlo bolaya ngwana gago a go ka te khomolela ka re ke tšoku late ka nnete o itše ga fitlha ka lapeng a hwetša ngwanola a ya ka moreng ya gago a boa swere sampoko a itea ngwanola ga mo tia ka bona gore jwale o mo tia ka kudu
ka re ke a namola a mphuša kawa ga ke ewa gano sore o kapi a hlaba ngwanaka ka go kapi ngwana o la go bala gane mothaotse tšhika ya letsogo go tloga moo ke ge re tšea ngwana re mo iša dipetlele ngwana ntše a tlhaka ya sepetlele beke ka moka e fela le sepetlele ga ba mo discharge le gono ka moswane ngwana a tsoga o tsoga o pleada ka tšhika nna a re tse gore bothata bo kae sepetlele ba no roka mo godimo until ka December ngwanaka ga tloya a hwetša thušo ba re ngwane o thaogile tšhika e ba rego ke athari o swantse gore a e polokwane ba e ba mo re operation ka nnete ngwane la ka o ile polokwana re operation a boa and dilo tše di no re go direga ka tswa ka malapeng ka bona gore ga ke kgone go faceana le ena be ke tletše ke pelo ke sa tse gore ke morele ke reng ka tswa ka malapeng ka e ka thwadiša mo ke thwadišago re dutse ngwane la fola December a boela le go ya sekolong a ke tse gore ngwadile eng a e tsebago o ile a feila ngwane la ka go tloga December mola re dutse mo January February until gona jwale ka gona mola Sepedi se re go lapa la mosadi mongwe a lena boroko wa thoma go ba le mathatana ka re jwale ga gona mo ke tšhabelang gona sa mathomo ke gore ga ke bereke I'm a single mother ka re ga ke boele ka lapeng ka boa nna ka founela abuti ya ka re buti go boima nna ke boa ka gae a nthela ra wa raka ke motho tla ka gae so ntho e le gore nkuša bohloko gona jwale ke boetse ka gae ke na le bana ba ithu ke boetse le wa Lasbon ngwana la wa ka ile go a go bala o tsamaya robala le metse a batho a go pediša a tsena ka maitso o palela ko go tla ka lapeng ka baka la situation e la e riegile go ka malapeng ka re o tloga mpotša re mama ga ke kgone go faceana le motho ele ene le nna ke bona gore ngwane o la ka tla ka kwa lapeng go tlo tswa stopo ka mola lapeng mo e le gore le yena malumo wa gagwe neng o rutlile a tswa sekolong a fitlha a mmotša gore ka mo a se wa stele a ko go nyake mo ngwane la tla mpotša re ko se malume ga nthaka ka lapeng ke swantse gore ko llela kae na ka re ke ka gešo ga ona lapa mama o sa dula ka geno ke ga magolo jwale kotse ga ba nraka ke kae ngwane la ka o fotsa marobala mo distrateng go seng wa tla go nna mama ke tlo feta ko go bona wa uniform after school mama ke swere ke tlala tšea go jana ke mone šole a sepele ga ke tsebe le mo a le go ntse magorena le alla ngwana a tle ka gae alright ngwana o bethilwe ka samboko ngwana o hlabilwe ka thipa ke ngwana ga go motho ke ngwana ga go ke ngwanaka first born ya ka o dirileng jwale ka go bontšha gore wena o protecta ngwana wa gago nna magato a ke ile go ka wa tšea ka re le doctor sepetlele ba ile ba re ntho e ke case is a serious case a re ye police station ba mfa dilo ka boa ka e nagana nna go ya le ka situation ya ka lapeng ka mokgwa e le gore yena malome a bana o godišitše ke nna ke a mo tsebe gore ke motho wa mohutamang a se motho a tshele a se motho wa pelo mpe mo e le gore o complainela dijo because o ba bereka makgweng a tseba gore sesi o šetše ka lapeng mama a sa phela o hlokometse mama a ba robala kgwedi ga e fela o ba kgone go romela tšhalete a re sesi ka re o hlokometse mama go ba ka lapeng tšhalete ke eo le tlo reka dijo so mara ka makala gore wa ile hono a ka tle a dira ngwana ntho se gore ngwana o jile pholone wa tsere ngwana ga go tlo tlaiša ga bophelo ka moka o šetše a tlaišegile ka re gone jalo o goga le mabaki Yes. o hlokometsegile moyeng o gore mama kore ke a mona gore o temetse gore ntho ngwe le ngwe ga e direge o tsamaya bošego ga ke mmotse gore mama ga ke hwile go foswana ke hwe ntho ele e mo gobaditše moyeng ke mola mama e thomang go ka fihla potsišo ya gore o tle o ikhwetse o kgetha mang o maganeng ga batho ba babedi prof go botsišitše potsišo nngwe a re o dirile eng ke kole o ka re potsišwe o e raretše a wa dira selo a wa dira selo ka boripana ke ile ka ya police station ngwane o ile a lampotša re mama go ra gore wena o ratana le abuti ya go ka nna ga gore a o nyake re moswariše ka re nna ke ile ka motšea ka mmea fase ka re ngwanaka o go beetse o kwele bohloko le nna ke kwa bohloko mara mo go na le bothata motho ola ga itire a nthela re mama e ka se kgonege ko re police station ka mo theletša ka tšea ngwanela ka ra sepela ra police station ga re fitlha ra kgopela station commander ra dula fase ra bea ditaba ka moka station commander mo go nna re mpheni founu tša gagwe ke mo founele nnete a mo founela a mpotša re ga ka fitlha mo a ba le masepa a se be le kgopela tshwarelo a se bolele ga botse ke tlo mo swara ke a mo kwalela
o rile go fitlha kua a tikiša ka fase a bolela gore le yena ga a tsebe gore go riegileng ga a okay tsebe ke nako tsena gona moo ga a tsebe gore go diregileng go na le se a kileng a se dira ka morago gore mohlomong go be le tiragalo eo a boe go wena goba a kgopele ngwana a dule le ena fase a re motlogolo kgaitsedi ake ke kgopela tshwarelo godimo ga selo se ke se dirileng ke be ke sa tepone goba go diregile ka gore le ka gore a senke magorena malome o ba swere sebolao sa mathomo ke thipa o ba swere sebolao sa bobedi ke samboko ene o go boditše wa nkwa ene o go boditše o go baditše ngwana ga mo kgopela tshwarelo le lekgono ngwana o sa tlaišega le lekgono o ripile ngwana tšhika letsogo a le sa bereka letsogo la ngwana a le sa bereka ngwana a ka se tlhoa sa berekela bana ba gage a ka se berekele motse wa gage ngwana a ka se be le tšwelopele ka lebaka la mang la malome malome o swanetše a gale ngwana ge ngwana a ne phoso o ka se betele ngwana gore o jele french o mmetha ka samboko o ka se tlhabe ngwana ka thipa gore o jele french o mo thaola ditšhika lena ese le family le feitše ngwana wa nkwa ke a e dumela ye even le station commander le feitše ngwana le ba bararo le feitše ngwano because nto be ba santse ba e dire ke gore malome ge e le gore ga a swarwe be ba santse ba mo direla protection order cause ngwana go ntjwa le o phela boima o tšhaba malome ande ngwana o kwešiša re nka noa ka gare ga lapa malome a mpetha nkgobatša ba gešo ba le gona le maphodisa a le gona go se direge selo kwa ba mmotsa gore a se westele ka mo kae ka bommagwe wa tseba gore mama ne malome a ka no ba go ne le tše di mo etetšeng pele wa nkwa mara malome ge e le gore ke nnete wa te tshola o ba swanetše go kgopela ngwana tshwarelo because o sentše future ya ngwana for bophelo ka moka morota letsogo la ngwana a le sa bereka ngwana ke mogolofadi o golofaditše ke malome ngwana le golle a ne plana gore yena a ka go teperekela kae wa tsere ngwana ka go tlofetša kgoganyaupe le jwale ya gona moo gona jalo tinetše ka lebake a ke sa tse gore go ne nyaope ka gare ande ntho e nkušang bohloko malome ga a te plane sentse go riega dilwetse kore ke lekile go ikokobetša gore ke bone gore mo gongwe a ka bona phoso ga ke bolela le yena mpotse o kgone mphonela re nyaopelela ga go shele ka mo ga a tepone phoso godimo ga ngwane o re ya ke mo riile so ka baka la mabake ngwane nako a go bala o ba sa goge lebake o ba goga toro ke a tseba mara gone jwale e feletšeng ke o ka re motho rong ebile ngwane mama bona go ne kgalemo wa nkwa go na le kgalemo ya go kgala ngwana kgalemo ya mathomo ya go kgala ngwana re bolela ka phaloni mo kgalemo ya mathomo ya go kgala ngwana motlogolo ga a jele french ya malome a go ne phoso mowe o swanetše go ja ya mango a swere ke tlala a jeng a yo utswa wa nkwa a re lebeleleng gore molato o tswa kae o hlotše keng and then re thomeng go seka mo molato o tswang re bolela ka ngwana mengwe ga mekae mama o na le 19 years kwa 2005 taba e ge e direga ngwana o bjane nako e kae ke last year ka september o ba na le 18 mama doctor di go file J88 ye e leng gore e bontsha station commander gore ngwano o go betse bogole bo bokae so lena ka gare ga dikgobaditše ka mokana ga tsona lena le swarelane le malome o ra re ngwana gago ge e le gore o ne le bothata a ka tla dula le wena fase wa tsere ngwana go ntjwa le gore a be ka mokgwa a leng ka gona is because wena o bona o ka re o thimapile le batho ba geno le jwale o re a tšobile ande o bogale gona jwale mo go nna ga ke re ke a bolela gore wa swana o kwana le kgaetšedi ya go ka nna kore no galegale ande ke lekile le nna e ke sepela sepetlele ke nnoši ngwana a ba tswa sepetlele ke tlhaka le mogala jo fela le nna ke itse ka hlokometseka moyeng ka hloka pele le morago mo e le gore jwale ke boetse ka lapeng ka baka la go tlaišega a ke botšiše mama a ke botšiše o kwele bohloko ka kudu ngwana gago o kwele bohloko ke eng se se dirileng gore mohlomong o palele ke go ka yes o bontšhe taba gore kgaetšedi ya go a se motho le ditshele a se motho le pelo e mpe a seng mara o kwešišitše eng gore ge o ka bula molato go ka wela ka mokgonna ke mo godišitšego
ene go regile ka gona ke itse ka re ga ke mo lebelela ka hwetša e se ena ka re le lona tšatši le wa go batša ngwane o ile a tšhentšha ka hwetša o ka re ke phoofolo ye nngwe ke sa ikwešišego a fofa ka re ga ke nagana ka re aemane go ra gore ye ngwanešo o na le bothata ke mmolaitše go ya ntšea ya reng police station gona be ke naganne le go ya ke ile le ngwane mara ka bona gore motho ga se ena ga ke tšea maele bathong ke lela ke ba botša ke re taba tša ka šedi ba bangwe ba re moswariše ba bangwe ba re nthabi okay ke kgopele go botšiša o bone motho gore a se yena o dirile eng ka go sebe yena ga mothong ke itse ka ema ka tswa ka difata ba reng mo o yago ga ke etswa ba bolela gore o no ba dilo tša batho even le yena a se kgale ke ile ka bolela nae ra dula fase ka re ngwana gešo wa bona ka malapeng go regile so a gona kwano polane keng ya ba go tswa ra tsoma motho o berekile ka lapeng mara ke bona ntshwe e tswela pele ka baka lang still o sa ne le hloyo mola ngwaneng o palla go tla gopela ngwana tshwarelo o sa blame ngwana o tswile ba go boditse ba re ke dilo tša batho ke nana ke re ba go file ditaelo a re nyenyefatše selo sa motho mama this issue a e nyake ngaka tša Sotho this issue be e nyakile gore lena le dile le yona o nkwešiša go ne dilo tše dingwe morota di nyaka rena mangaka go ne dilo tše dingwe di nyaka gore ba family ba dile le tšona potšišo kore ge ngwana a bile ka ra dikgobaditše dikaka family e rileng maphodisa ba santša re ka nako ba biditše malome ba bitše le ngwana ba mmemo o na le gona o rileng ngwana yena ngwane o itšapalela ke go bolela a ke kgone le go feisana le ena ga a kgone o paletše ke go bolela tsa mama ka mo go bolelane ke tlo nyako go botšiša gore ge ngwana a palela ke go feisana le malome yagwe a senya ke go kgopela gore wena o kwešiša gore ke eng ga botsebotse ka go fetše e hwetše batho ba bobeding bja bona gore ngwana a go utswile ka lapeng bophelo bja gago ka moka ke ntho la profile bolelang a re tše dingwe tše a dinya ke dingaka go swantše go diregeng ge go le jalo malome yena ga re le kwa o ile tshwarelo o e kgopetše ga re le kwa sephodiseng a topona phošo ke mola itša go a re le yena ga a tsebe gore go diregileng gobane o phela le rena ga botse ka lapeng le nna ke motsebile motho selego bete wa go complainela dijo no o kgone o tla gae a reke cruiser mama o emelela kgaetšedi yago mama o emelela kgaetšedi yago ke mo emelele nka se mo emelele ka mama o emelela kgaetšedi yago re boletše ka taba ya tshwarelo wa re a senka gone bjale wa boa o re kgaetšedi yago o kgopetše tshwarelo maphodiseng a ke tsebe mohlho mo ke ditsebe tšaka na prof a ke tsebe gore lena le kwele jwang wa bona morota mo bophelong o se ka kgatlha motho ka ngwana gago ge malome a le wrong ke malome ya bana wa nkwa mama ke malome ya bana ka kua gae ge ke le so maemo a ka a re ke protecte batlogolo baka ke dule le batlogolo baka ge go e ba le o mongwe a bethang batlogolo baka ka mogae nna as malome ke swanetse ke intervene ke nyake go tseba rona why santse batho ba bethe bana a ke tshepo re nka ba malome wa go hlaba motlogolo wa ka ka thipa go mmetha ka samboko gore o jile french ga ne santse a je ya mang a sa je ya malome ya gape mama mo ngwana gago a ne molato a gone molato a re ngwana o jile french re swanetse re gopolo re mo radiong re thietša ke di-lawyera re thietša ke batho ba e leng gore kgopolo tša bona di bulegile ebile ba kgona go thietša go feta rena ngwana gago ke rata go mo thuša go mo tlogediša dilo tša dikgogang ke tlo go ngwalela bana ba mohuto morota ke kgona go dula le bona fase ne ke tlo ngwalela mama dillo tša ngwana gage wa bona nako ye e sepetšeng o njole ke bolela so ke re ngwana gago a ka se tlhoa sa bereka ngwana gago ga ka ba le ngwana gage wa berekela ke mang malome ngwaneni wa senka kgopela ngwana ga go tshwarelo morago ga gore a rie ngwana mogolofadi le rara le bone selo sa phošo gona mo mama re se bona and then le ria eng ka phoso ye
le nna mo go nna ke tloge ke sola gore o dula play mangwane ntho ngwe le ngwe a bolela ngwane ya gago kore wa mmona gore yena ga a tepone phoso wa bona mo bophelong o seke wa be wa tsoga o bona o ka re ngwana motho mongwe o ne phoso go feta wa gago o ka no tsoga o belegiwa gago go sasa a tla go bontšha mohlolo go feta wo wa ngwaneno so a re lwe le malome ge e le gore o thieditše radio a re lwe le ena le gannyane onkwa mara re rata go molemoša gore malome motlogolo mollo mong ga a ria phoso o riela tatage o riela malome age ge tatage a se gona tšhabile mmaga a šitša nnoši malome ke tate ke sa tlile go bolela ntho ke re bana ge ba go bona bjale ka malome ba bona tata go bona so ntwe lena le santse le dire mamashi malome o swanetše go kgopela ngwana tshwarelo a sa kgahle ngwana yena gore a itshwarele yena se a se riileng yena o riile motho mogolofadi ngwana o gore a kgoga di-drugs go ba kgoga dinyaopetse le kgono ke lebaka la gage le wena motswadi because ge nkebe ngwana o le mo file tsebe la mo fa maele la dula fase la mo guida la se morake ka gae ngwana o lotse ba ka se di dire because nako a e spendang strateng ke e ba santse a e spende ka gae malome ba santse a leboge ngwana malome ba santse a ye sepetlele each and every day because problem ya gore ngwana a tsene ka sepetlele e riile ke yena ge ngwana ya sepetlele ke di-cost gape tša di dirileng ke di-unnecessary cost ke dilo tše e leng gore re be re se ra di emela moroti and-e tšhelete gona be e ka reka paleta ya di-french gabotse o nametse ka bokae go ya sepetlele ke sepetse go tloga september until ka december o ka bo spendile bokae ke spendile mo e le gore ke itse ga ke tlo ya police station ba bolela le ena ba mmotse ke ba botsa maphodisa gore nna gone jwale ke a palela ga ke bereka ke na selo ke kgopela gore le mmotse a nthuše ka gore ngwane o ya di-up and down nako ngwe kgone gore ke robetse bošego ngwane le ba mo dischargile maabane ke no bona bleeda go kgosa gore ke tsome koloi ye e tlo go motšea ene ga nka se dire ka pela ngwanela go apala go yena nna ke kgopela gore o bolele nnete mo mama ke bolela nnete ke kgopela o bolele nnete o kgopetse thušo maphodiseng gore ge o ka kopana le bothata malome ya go thuša o be ya go thuša o itša nthuša yena ka re ba ile ba mmotsa gore ngwana enošo o re ga a bereke ga ana monna jwale o kopana le seemo sa gore nako ngwe ke kgone gore ke robetse bošego gore ke reele late ngwane o le a no thoma a pleade mo e le gore jwale go tsomega transport a dumela a re ke tlo rwala maekarabelo godimo ga ngwane go fitlhela a fola o le file bokae malome o mphile 500 right 3 1.5 all right malome mama o swanetse go a go dula fase le motlogolo wa gage o nkwa gore ke reng nka thabela se a mo kgopele tshwarelo gobane malome o riile motlogolo mogolofadi ene ge malome a sa rie sewe malome o tlo kgobatša e le yena dithapelo tša ngwana gago tšatši le lengwe le tlo mo kry-a kaletše godimo ga mohlare la kry-a ngwadile lengwalo malome a tla ba le sekgopi sa bophelo ka moka ngwana le ga a ka go seleka jwang kapa jwang ngwana go na le tsela ya go mokgalema malome ka tšatši leo nke ba bitše maphodisa ba tla ba kgaleme ngwana maphodisa re kgone wa bitša gore ba tla ba re kgalemele ngwana a re bitše maphodisa fela ge re swariša motho re kgona go bitša maphodisa ba tla ba re kgalemele ngwana wa nkwešiša so ya ngwana re ikwele taba ya ngwana re tla mo thuša mara nna ke nyako mo thuša ke ne le yena malome nka thabela seo o nkwešiša a re tsene ditabeng le re ka gae go direga jwang ka gae le gona go loke selo lapa šhelesa le agiwa kgale more than bo ma 30 years a lena tšwelo pele
ntata gore ena e be e le motho a berekang a swara tšhalete ntate moremi 100,000 be e dula godimo ga tafola mara ga gona nto e re e šupang ka molapeng gore tata gore na o robetse o kile a rea 1 2 3 ga gona ngwako ga ke tsebe gore go reagalang le be le dirang lena ka 100,000 eo o ba no itšea ena tekela majwaleng ka yona e be e kgone fela within 2 days ebile kentši a ka no tsena late ka 6 ka moswane go seng ga e sa le gona tšhaleteo e be e tliša keng ba bereka eng papa go lena e le moipereki a rea plumbing and tiling ke yena ba swere go tšemfes ye ka moka bo mogale le bomang ka moka dishopo tše ntši even plaza ga e tlo wagiwa mola e be e le yena ba bereka go mola and then papa o ile go robala lena bana ba gage la šala le dira eng wa tseba anke ke dumela taba gore mohu o hwile le dilo tša gage bakhu ba go hwa le dilo tša bona ke bakhu ba e leng gore ge ba bereka bana ba bona ba ba gafela ka thoko and then ge mohu a thoma go robala bana ba tsebe mmereko CK ya papa e kae o ra re ka moga ya gone wa tsebang go dira tile a gone wa tsebang go dira pavement yena malome bana ba ka o wa kgone e dira o tseba ga botse mmereko perfect Okay. gona jwale ga o šomiše o bereka wa gagwe wa kae wa mining malome go na le lefa la ka gae mama lefa la ka gae ge malome a tseba mmereko le kgona go dira CK and then ge ba re ba hira kae la isha CK ya lena and then a tla le batho ba go tseba mmereko ba bereka mmereko wa berekega gabotse papa go lena o le bontšhitše bohlale ka kudu bothata bo bogolo ba ile ba mmereka gore a palele ko go berekiša tšhelete tšhelete go o ka e kry-a wa se e berekiše gabotse o tlo le gopola tšatši la gona ene e tla be e fetile so motsoko wa malomišo motsoko wa genošo o rata ge re ka go thuša kang ka gae nna ke nyaka gore le re thušeng re kwaneng kore ka kudu nto nkuša bohloko ke ngwane yaka why a ne le lehloyo le le ka mola godimo ga ngwana mola a rile ntho rong go wena ga a te blame le mo go nna o swantse o tseba gore ke ngwanabo nna ke a mo rata ngwane lesho and wa mpaba ka kudu-kudu ka re ga ka mfounela re se se dira 1 2 3 ke kitima ka kudu-kudu a ke tsome selo ka yena mara yena o ka re lerato ga le gona mo go rena nke ke la go pretenda mo ile gore ga o ka mo riela phošo gannyane ko rošetša a kwatile ko motho go ngalangala o kwatile beke ya re boledišane nenneng ke moka re a boelana eish kore ga gona kwano ka molalapeng a ke tse gore go reagalang ke nyaka le thuša gore o dilo tše di re tshwenyago ka kwa lapeng tša bošego le gore go se ka ba le tšwelopele di sepele le ngwanola wa ka a boele ka mokgola ke mo tsebago ka gona gobane o fetogile okay a gona molato ke tla go thuša rangwane go ne mo a nyakang go tlaleletša gona le ka batamela morangwane re gona le kae rangwane le ka no re hlobodi gannyane ya a ga rangwane ya rangwane ke mang ke le ga imane ke mampuru ka mo mashwa tate mampuru a ge le rata ge re ka le thuša ka rangwane motswadi wa ka alright for nna alright ke wa mafelelo ka gae ke kgopela gore man ke kgopela thušo dilo ga di sepele ga bose ka mo gae ke a leka go ema-ema jalo di swara dihloboga ba bapile taba tša mmereko go aga ke na le bana ka gae mara a sa tšwe ke hlabiša ke kgopela gore modimo a re e kgaogelo ke hlabiše magopoe go be gabotse re be le kwano go be le khutšo ke age go bonagale ba bapile mmereko go ne le mo mmereko be ke fo maketa mo gona company o ke gale sa le ke thoma from mathomo sa thomo bula ka boji jalo ba fo tšea batho ba nselecta ke tsena ke ema la nywale ke ne le a week ke tsene a week ke eme gape ene ke gale so jale ke a makatšea gore ka bele gore ga o se go jere gae okay taba tša gago ke di kwa gabotse malome ake go ne le mo di bofileng gona go ne le mo ba tswallang gona go ne mo ba phekang gona di nyaka re diele le go gen re di hlole
re kwe gore ge re hlola tša bakhalabe ditaola di tla re botša gore re phekolole kae ge o ka ria gore o tsogele ka mo go sa safurugo ke tlabe ke bereka ka mo nka go lebelela ka be ka bua ra go bereka le mo motseng ge re ka kry-a gona bothata mola motseng mara tša dipereko re di bule dilo tša gago di loke di be gabotse then re tla go feta le ka kua lapeng la ke la abuti akere and then re bone gore dilo di sepela jwang ka gare ga lapa la abuti ke go kwele di nyaka le go ga tša gago ke di bone ke go thuše ke lebogile thata a re no kwang balli ba bararo ba ba ka founang re ko gore ba ka re fa maele ba reng alright nomoro go tsena ke 071 333 re go tope re go nametse le foufo la SKFM 071 333 ke mokare go nametse Good FM dumela Tamang hlabiro ya tshwene ke kefa modimo wa banna aga ke ya tsere modimo wa banna hlabiro ya ino re ga jwa ke bile mola mane ke taba tša mmeo ke le ntatodi yang ga kantsha mola o feitše go itse se se emela ngwaneno mola mathomong wa mositsana morodi o re go mama o ratana le kgaitsedi yago ngwana a ka se ka re go mmaga re o ratana le kgaitsedi yago o santse gore o rata kgaitsedi yago go fetiša nna ye go ratana le kgaitsedi yago e thoma gore botša se seo ande ka mo tlhoile la malome go ngwana le laetša gore o itse go feta mo go kgaitsedi a fetšanya go tshelela ka ngwaneng ngwana a sa dumelelane le tsona ke morwai tama ke morwai wa se ngwana wa mosetsana ke a reša ke re mama ke morwai ake ke mošimane o ke mošimane mara go ra gore mola ngwana thoma gore o ratana le kgaitsedi yago ke santse gore go mama ke mama o rata kgaitsedi yago go feta e se go o ratana e thalela o ratana e tse dingwe a re keng ra tša mathata a rena ra tla ra bula di-case go ntate moremi o tlo re thuša ka moka le nna ke le kefano a re thušeng ka mathata a malapa e se goa gore motho e mongwe le ngwe a tsa gore case e bulwa kae a re seng ra tšhabela mathata a rena ka magae ra ria o ka re ga re tse gore di-case santse re di šale morago jang case di bulwa mo di bulwago ntate moteremi a tla re thuše ka mathata a rena ka magae mara jale re tlo mo šomiša bošaedi e ke re gatelela Thank you, Baba. All right. Good FM. Ari. Laga ntate moro. Ke rena ba nna re ka kwa go lena. Awa ga rena. Aga. Nda le profo ka mo. Thobela. Awa. Re taba ja di ko mara sisi wa o se ona le ntwe a tshabisha. Sisi go na le ntwe a tshabisha. E ka ba ile eng kgoši yaka a o theeditše gore ga o tsena ka mokgwa o leng ka gona gape go bua nka se dumele nna ke tlo go batla ngwana kgaitsedi yake gape ke santse ke nna le wena o sentse o šireletse ngwana gago ke go kwele gabotse jalo e ka taba french gape ya kgone ro ntse se ya bolele nnete gore ngwane no antira tala ke pelo so ke le kwele gabotse ke le botsa kere tama ke le botsa ka Stebong ame thank you baba aga a re leboga bja fase ka mo re kgone go topa e mongwe Good FM tobe age lekan ke rena bana re ka kwa go lena nna ke gopolo tsapela tše dingwe le nna tšang buala ke ra gona mabapi tabe le nngwe yona tšwa a re gokwe nna ke re ka mokgo mme a e bolelago ka gona nke re lebelele masete ka moka ka re o tlile ka matlong ya ka thušo ene ka mokgwanya ka nthušo ka gona o re malomago wa motsebe ena a ba beke tša go jera gore motho nna go ya ka mokgwa ke bona wa kgonega gore motho ba ka mmereka gore ka ya bona motho ka molapeng a fo mo felela pelo ene wa kgonega gore ba bone gore nna o ka bane ke na le thušo ka molapeng yekho a ka tlatla ba gabotse mo phelong a ka tlatla thuša yekho ngwane wale ba dia gore a hloe ba dia gore maloma a hloe ngwane gore mmagala ka ema ka yang ga gona ntwa ka iriang ka re le makoro ka mosadi o kgone go bolela gore ene o na uja di bonang ka molapeng bošo a re lebeleleng wa kgone gore ba ye pele jilo ka molapeng gore ba re ka mokgomo gore ya bona ngwane a ba tlatanga ya ba ngale ka molapeng gore a ba tswena re bolele mama kae
ke utlwa ka pattern son Thank you. mare ke le kwele utla re lebogile rakadiša ke nako re lebogile o thank you baba prof go sana le ba ba mo letileng a ke go dire wa mafelelo dumela age taba e bohloko kwa tapala kore be ya founu ga botse re kgone go gokwa taba e bohloko kwa tapala kore ga bulu re bo malome ya malome ke papa go bana malome ke tata go bana jale ga re itia seroka phatla ga e didia re nai o ka re o rata o ngwana bo go feta bana ba ga ijedi o rata ngwanabo go feta bana ba gagwe ga bo ke go kwele gabotse kwa tapala kore rakadiša ke nako mogolo wake ka mago thank you prof Shiba Moruta moroka ke rata go tsebiša motheeletše gae ne malome ga a bolae ke modiši wa dinku ge nku e šwahla o e bofa matolo o e tsentšha ka šakeng jwale ka ngaka ga ke dumele gore ge ngwana a riile molato a kgalemiwe ka go hlabiwa ka thipa a kgalemiwe ka go bethwa ka sampoko a ke e dumele nna ke le moremi a ke dumelelane le yona ngwana ga a riile molato mmitše o mokgalema go palle o mmiletše ba bang ba bagolo a ba palle re bitše ba molao ba mokgaleme a pale re mo tšee re tšwe le yena re ye bathong noto gore ngwana a bethwe a ke dumelelane le yona ene nka se tsoga ke dumelelane le yona go ne dilo tše dingwe magagešo re di bona ka leitlho la boloi ge e le gore ka mogae go berekilwe gore ngwana o a rie diphoso jwale ka malome o bona phoso tšea ngwana o tšwe le yena o ye mangakeng e tšea ngwana o tšwe le yena o ye kerekeng tšea ngwana o tšwe le yena o ye baporofeteng o ye go nyaka go tseba rena phoso godimo ga ngwana keng not gore o le malome o tlhatle ka thipa wa e santse o tlhatle ka thipa o le malome o iša ka e thipa sampoko ka gare ga lapa la gago se mmereko wa sona o tlo o bereka go dira eng go ne dilo tše dingwe ge re di reka ka mo magaeng re santse re tsebe gore re di rekela eng ge ke reka sampoko ka gae ke se rekela go betha ngwana mang taba ya malome ke phošo kgolo malome o swanetše go kgopela motlogolo ngwana mo kgopele tshwarelo ene nka se boele morago go mantšu wa ka lebaka la gore gone bjale ngwana o fetogile mogolofadi ka lebaka la malome ngwana o goga diokobatše ka lebaka la malome ngwana o tšhaba go tla ka gae a sa dula ka gae ka baka la malome ngwana o phela strateng ka baka la malome ngwana ga ka hwela strateng na malome o tlo boalla na moroka moruta nna nnete ke nyaka go no ene papa go bo bona le ne meleko ge e le gona e tlang go rena re ntšhe mara seng gore bo malome re promote gore ba reke disamboko le dithipa e le ge re ba loilwe no ya leboga ya ke lebogile mama ke tlo le thuša ka motse le malome o hloka gore re bolele le yena re bone gore re ka e lokiša wa ntaba ye and then tate mogolo ke tla mo thuša le yena akere nnete ke santse ke e bolele mama and then malome le yena a tle re mmotse and then a kgopele ditshwarelo mo go nyakegang re tšweleng pele ka bophelo and then ke tšee ngwanola ke ye go mo latlhiša dilo tše a di kgogang ke tšee ngwanola re ye go bona gore na re ka dira eng gore ngwanola mo a go betseng gona re bone gore mo go ngaka thušega jwang a tla kgone go kry-a mmereko onkwešiša future ya ngwanola na e felela kae ngwanola o ne ditoro bokamoso ba gage swantše a botswetše pele ke lebogile kudu le nkemele ka mole Professor Moremi ke ngaka ya setšo yena o thuša ka malwetši a latelago stroke sefolane tokolosi go hloka boroko go thasišwa le a mangwe ebile o pekola ka meropa gapele ka ditaola ba mošupologo o mongwe le o